Podmačkaj se so Algasan i oslobodi go dviženjeta. Šampionska ponuda samo vo Neptun. Ajde, do 22. januari. Neptun. Živej podobro. Sekoj den. Pa ništa, od početka utakmice nismo bili pravi. Od početka nismo imali dobru energiju u nekim dijelovima utakmice i opet dosta tehničkih. Danas jednostavno nismo bili na utakmici kao što smo bili ove prošle utakmice, da poginemo, da damo sve od sebe i jednostavno kad bi spojili 3 dobre stvari opet bi se vratili i napravili 5 loših. Tako da zaslužena pobjeda Mađara. Je li stvarno toliko dobar golman Mađara ili vi ste bili dekoncentrisani? Pa u početku smo ga razbranili i on je nastavio u dobrom ritmu cijelu utakmicu i šta da kažem, to je to. Gdje je sad Hrvatska? Pa ništa, okrećemo se idućoj utakmici Islandu koji je prekosutra, igramo protiv njih, idemo prvo skupiti glave, vidjeti šta smo pogriješili i idemo dalje.